I gde ste bi ljudi, evo nas ponovo Aleksabr Games i danas kao što vidite pravimo jedan giveaway zbog 37 subscribera, znači hvala vam i sad nam je moj brat Aca. Aco, javi se. Ćao. Eto, bravo Aco. Hajde se malo. I prvi dobitnik u giveawayu dobija Minecraft Premium Hack. Drugi dobitnik dobija Origin Account Hack. I treći, po meni skoro i najbolji, pa šta ako za njim. Pa on ti dobija combo listu Minecrafta, Premium accounta, ali ne rade baš svi. Da. Što sam ja hakala, naravno, ko će drugi. Da. I došli nam iza leđa, ne. Fuck. Da, treći dobitnik dobija Minecraft Premium accounte, znači combo listu. A ovako, broje pišite od 1 pa do 50, ne do 25 ili do 20, nego do 50. Da. I izvlačim kad ja hoću, naravno. Da, iz ovaj klip bit će kao vidite, naravno što vidite, igramo gameplay Minecraft na Mineplexu, znači kidamo sa skinom. Tako se mi je zovemo, balanca na 3 sata. Mutovan, i zovemo se Kilavua. Ja sam neki Kinez sad ovdje. Vidi se da kilaš čim ti ime počinje na kilu. Naravno, ili malo sutra kilam, brate. Šta je ovo? Bov. To pištolj, bre. Duži vamo. Pazi da ne pa. Dođi vamo, faka tu. To domination. Dođi vamo. Sunce ti kao Isra, nastaje dođi vamo. Dođi vamo da ti pokažem koji je ovdje Kilavua. I za kog ja snijam. Fuck no! Vadi, tu si voda, ajde, ne, preživiš naravno. Dođiš. Ja mislio ja 3 per kill. Nemoguće, promašao si me, motherfucker. Dođi vamo. Ja! Čaka ti mi si gađio jednostavno. Dođemo ono gore. Pogledaj, vidio sam ga skinuo, ali malo sutra ljudi. Dođi ovamo. Nešto koči. Skinuo si mu i gađi. Lano sam nisam preživao. A ipak sam kilo nekog valjda. Od toliko klika. Fuck! Nisam ispodan ni nišanim. Gdje sam pogodio? Znači ljudi, pogodio sam ispred sebe. Dođi vamo Medo, tako dućad. Dođi ti ovamo. Pa to ti je prava prava, bre. Evo ti ga ima. Ja mislim ovdje neko. Pa znate bre šta je ovo? Ovo je neka igra Zoološki vrt. Vidim ovdje samo ima majmune i krave, ovo ono. Dođi vamo. Evo ovaj jedini nije stoka. Znači ljudi, kilo sam ga. Fuck no. Jes će ko biješ sad. Fuck, za malo. Juri. Hoćeš ti mnogo sve da kilaš, dođi sad ovamo. Dođi sad ovamo, sunce. Fuck. Vruće te kilo. Šensir. Govno! Fuck! Pa ne mogu da prekinem da se. Fuck! Gde si ti gamerka? Si ti gamerka, ja sam
Der Gamer. Šalim smo. Tamo nema nikog. Nećeš ti da snimaš Stranded Deep dok ja ne snimam. Dođu vamo, okej, motherfucker. Vidi, imaš 9009. Ladno sam ga kilo, ne mogu da verujem. Ne možeš da veruješ da ti imam kilo. Da, dobro, mene kilali slučajno onako ja, ali nisam njeh... I fuck bre, kad... Ide tamo, brate, strela u drvo, umjesto gađam igrača, gađam u drvo, znači. Fuckno. Ti udaraš u zemlju. I ovaj debil pobedio sa 14 kila, znači, ljudi. I to je to, 20 kilo. i to je to, ljudi, što se tiče ovog giveaway-a i ovog gameplaya. Što je baš gameplay. Mogu da verujem kako to ime. I 19 Skyblox. Hvala. imam nešto da vam kažem za giveaway. Znači, ljudi, Ćao. srećno